Saan kayo makakakita? Oh. Flea market, branded pa. Meron din ng vintage. Meron din akong vintage dyan. Oh? Fais le tour du monde, machallah. Pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est pas bien. C'est dans la peau, Señorita, come with me. Come down on me, my seat. Come on. May pagkain pa? May pagkain ba ka akong Flea market? Sige. Sige. Oy. Hoy. Dito sila ID. Ha? Dito.
Flea Market, Dubai. Magkano yung sapatos na yun? Saan po dyan ate? Yung pang walking. Yeah. 25. 25 na lang. 35 na lang. Short po. 5 for 10. Parang masyadong formal din sa office. Malita na. Pan dito sa kabila. Piso, 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 piso! Go, go, go! Ate, magkano daw? Dalawa king sale, simi siya. Plus kaping barako. Sumabili siya. Woohoo! Wala ko na isa eh. Ganti mo yan. Oh, nagkaintindihan na sila. Kapagod ang flea market. Marami ka nabili? Yes. Okay, done for today. Flea market is over. Kain na naman.